Ibizo lami ngisazi Sigidi unaBeauty. Umnyaka lo bunzima kakhulu ngoba izifiso zami zonke kade ngifuna sifezakale azifezakalanga. Kade ngifisa ukuthi alibana ngiyathola nje umsebenzi wezandla ukuthi ngizincedise ngawo ngondle abantu abami as a single mother. Abantu abami engihlala labo owami uyi-1 labakadadewethu engihlala labo. Even labo abakhona-ke ngaphandle kwelizwe kunzima kibo ngoba i-corona le ivale into eziningi kakhulu. Mina empilweni bengisebenza bengithunga, umsebenzi wami wezandla wokuthunga. So ngithungela ama-uniform abantwana besikolo, ngithungela labantu nje bama-church ade valwe. So lezikolo zavalwa, so kade kungela business yokuthunga. Okunye ade ngifisa nje ukuthi ngivule umsika wami ukuthi ngithengise ngodwa izinto zami ngithengise. Manje konke kube nzima, umnyaka usuze waphela, asikwazi le Christmas yangikhona ukuthi sizayidlala njani kunzima kangaka. Umnyaka ozayo ngokufisa kwami bengikhangelela ukuthi manje ngathola imali ye-start ngode into zokuthengisa, ngithengise ngithole le mali yokuthi ngithenge amalembu ukuthi ngithunge into zokuthengisa ngithengise. Ukuthi umnyaka uthi uqalisa lami ngiqalise lawo engxenye kungaphile kangcono.